The Khasi film, To Wan Pai Shanga, will be screened again at the cinema halls of Shillong. This was disclosed by the actor and producer Lancius Karim at a press conference held at Shillong Press Club today. Speaking on the occasion, Karim said that the film is related to family issues which he would not like to divulge as it would unravel only to the viewers. As the state government is reluctant to support the booming Khasi film industry, Karim sought the public support by not to hesitate to see any Khasi film. Bunsian naki beriu bahaya bahan ki sepislor ki nak semula ban sekam sengjam te kani ka kam film jungi kadi ka wei naki penta si penta ban aikam ajam ki peran kasab adu ki samla temptation rang what ki rang baru nde tangi samla te masuk ban tempat ti ai lam kecikasan jungi kadang lapat ban aikam ajam ban kentiu ya kasab ka pom jong ki basimata ki film kasih story kami yang hamsan ba ngai ini film ndi bang shushim nangno kade bi story bang shupni ba shushnahi shuthawi kade story kami yang hamsan kade shapang kumno ki rangba ki long kapa hadian ba ki ladan la jong be ngasam ki kumklet no ya kalok ki kon hayeng ki kum ngom no shoi ki shapin shoi na te hadian bagi la stang macam apa soalnya te kumta yang sasutu ba jaga cikim ladangan itu orang dia lagi baik ba kim nak cuman pet dengan kerpat ba suhaban pet ia film satu ba history cingi hi te kumbangi long hi balkhali gino film kasi ba nakalen ka government kamar kanu no ka cigrap ini te balkhali ingin la dia habai dia baka financial namar ba ngasuka apa hal kataru baga government kami yang ikin kami film pasti kumang orang mana baga peslo ini bat tosem ini peslo di kena semula makin sengkam sengjam hi tambah ladang sengkam sengjam pun kini berdapat kim aja rapi ini pan di kalau kan ini tambah ba kalau bagi film jungi nilai banten kiu sibun mak apa kastir jungi tambah lembaga film jungi nilai banten kiu apa dia bagi jaka nama dah habis shoot ki jaga baik na nabar ki ni lambang itu ki video jungi nabar ki ban ban junga ka mo kan ki ha terus